Assalamualaikum. Miyaduge heweduwe tahuniya tiloweti ahunna utunna adi duragatun algonge mi video balawun gendawa inna ahunna utunna aliskuram ade miyadu salgono hama duwas mi fattani normal fendettakum ade miyadu algono hama tibefulunna dengon message ki ade algono fattagen kuriyam genda namaz program ade mi namaz program hama dewaraka rangala kudinge faratunna ade belenge faratun taruhi bilibem dakan algono hama mi fursatu faha kuran kudin namaz fonum gayai kudin namadan ahulweri kurumuga ti belelwerin ti kuraba pura masekata algona masari bahasa abadannawa advis nangal kollan jehe kantatakin hurmaya ki algona ha belelwerin gaatu ga waha kunelam wege mi video mi hadalani ade namada kudin fonwa iruga noni namada kudin dashe kiya badu kolla iruga algona me bisnaran jehe nukta ki namada miskita midani usuwet terikama madumolkama kiga namada kuran kama vati adi ekudin namada fonwala aruga ekudin na muniden jehe adaptake gotuga alwandu ama mi gabulu kurani namaduga hunneruga fara beluma namaduga hunneruga eki kolokolo beluma eki harakate kuruma adi namada gos biskiterega ule ulumuga ehe mi hunna mudaguwa gota kankan nukurun mi kankan war rangala belberin oba jehe ekudin na muniden hasago magmati ge adaptak terega magmati ga duwe sakara jaha namadan anneru duwe sakara jaha ekkujja kone kujja ka tole bliko mikaharaage kankan nukuruman algono hama iltimas kuran adi ekankam ga belberin ekudinna naseh dinmo bis algono iltimas kuran kudinga faradunna belberin faradun algono hama mikam ga warab boda tarhi bilibe den evis kujja ma yusnuwadi salis namadu barabara salis namadan anna kudinna komme kujja ka bis baskali libigen dane salis namadu barabara furiham kura kujja baskali libigen gos ekujja baskal libunima namadu kurun huttarani kinun hama alun anekkawe sama ayagotan ekkala baskaluga namada annambi den baskal hodan den mase kuran tibi kudin wisama hibbara kiga mase kuran wi amina be mi program hutten ulana ngangonda hoga bag fula kiga amina be kuriyam mai dostawga wis adi salis namadu fahuga ekudinna inam dinma fahuga wis mi program fattagen amina be kuriya gendana genda ayruga uriha kudin be sar miyaturan gina kudin ge farata amina be mi kamuga adi namadan awmuga farwatirikam ama tikudinge faratum behetmaki amin bege war bodedme ade amin be me kura masekkatuga tikudin tidebwa hiderikam hama ti huriha kudin nabis ihlas terikama ki sukurudannawa adi belenne verin tidebwa hiderikam bis amin be kudinge faratum belenne verinna war boda sukurudannawa adi algon bodedan wati kudin namada fonwaruga bappang oba jehe kommes warakam mikamuga kudinna kiga miskitan anna hame kani kudin fonwala fa gega masekkatan ahulu berwegen noni masekke kurumuga madukumuge badaluga e kudin gowagen miskita as e kudinna miskituge adaptaka di miskituga e kudin kuran miskituga e kudin ulen jehe gota miskituga e kudin tiben jehe madumolikan e kudinna kiyaden oba jehe ehema algono gabulu kura gotuga mi video ballawa fa tiye meha befulum bis kankama samaluwe mi namada kudin ahuluwe kurunga hamati huriha befulum bis mase kuram gendamani kami evisak kenekame algonuge wawdu algon fuddamun dana algonuge maqsadaki kuriyamai mustaqbal noni kuriyamai jilaki rangalu ihulasteri namada farwateriwa bodeti miuna ihtiram kura rangalu jile bina kurunge ummeedu ade mi ummeedu furiyam kurman algondu mi kura masekke algondu hasil kurma lanu daniyan obe kuriyam way komme duwaha kiwis algondu mi masekken hasil kurma mi masekkatu ko kuriyam diuma tibe funuge faratum bis adi algondu ge gay rahmat teringe faratum bis adi algondu ge mi tiktok feenuge faratum bis iderikan dibe munda dosta kamuga algondu dannama ehme ehuriha be funun nabis algondu ge faratum sukura marhaba dannama algondu ti koddeva adi algondu ti devva ehiterikama asari bahasa awadannawa ema miyaduge mi wahakol mi nimmalani tiemme be fulun nabis ufaveri baajaveri duhakan edemu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh